V slovenskej verzii Bailanda sme tancovali 14 tancov a sme radi, že sme mohli prejsť so širokou škálou tancov. Ja som vôbec na začiatku nedúfala, že sa prebojujem vôbec do finále Bailanda a to, že sme skončili druhý, tak to bolo úplne najkrajšie. Bailando bolo len pozitívne na Slovensku. Prinášalo len pozitívum, čo sa týka spoločenského života a vnímania ľudí. Na parkete urobíme naozaj všetko a dokonca pre mexické publikum a porotu si dokonca aj doľadíme. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿Qué le pasa a Lupita? no sé, ¿Qué es lo que quiere? bailar, Porque ella no baila. sin papá, ¿Qué dice su papá? que no, ¿Qué dice su mamá? que sí, ¿Qué vale Lupita? sí, sí, ¿Qué vale Lupita? sí, sí, ¿Que quiere bailar? mambo, sí, sí, mambo, 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 sí, sí, sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿Qué le pasa a Lupita? no sé, ¿Qué es lo que